Dobrodošli na još jedan Maksimum epizod. Ovaj put vam donosim video iz Mostara, možda čak i najposjećeniji auto događaj na našim prostorima, a to su trke ubrzanja na 402 metra, popularniji kao Street Race Mostar. Ekipa Tuning Klub Maksimum se okupila na naplatnim kućicama u Sarajevu i lagano smo se u koloni uputili prema Mostaru. Na ulazu u Mostar smo stali na samouslužnu praonicu gdje smo pripremili auta za styling takmičenje koje organizuje Corrado Girl. Na samoj praonici, nekako auta previše pažnje mame, došlo je do jednog incidenta. Došlo je zapravo do udesa gdje je momak zagledao se u automobila na praonici, nije vidio da je ispred njega stao čovjek, a između je bilo jedno vozilo u kojem se žena nalazila. Na svu sreću prošli su svi bez ozljeda, bez ikakvih povrijeda, tako da ne treba puno o tome i detaljicati, već treba samo obratiti pažnju kuda vozimo. Dalje smo se uputili prema pisti u Mostaru i kao što znamo, odnosno koji su već do sada posjetili pistu, znamo da je prilaz toj pisti katastrofa, pogotovo za vozila koja su tunirana, spuštena, tako da je i jedan od naših kolega jedva stigao na pistu jer je uspio odvaliti prag, ali smo uspjeli nekako doći na pistu i na samoj pisti opet smo se bacili na čišćenje vozila. Dolazimo na styling takmičenje koje organizuje Corrado Girl i ove godine njena organizacija je bila jako dobra. S tim da ja nisam neki prevelik fokus stavio na styling takmičenje jer su ovo ipak trke ubrzanja, tako da donosim vam par kadrova sa stylinga i onda se prebacujemo na pistu gdje se nalaze vozila koja su učestvovala na trkama.
Na pisti je bilo jako vruće, kao inače u Mostaru. Donosim vam atmosferu iz perspektive vozača, tako da pogledajte u nastavku njihove priče i njihova vozila. Kad sam bio manji, Anime se zove Initial D, ima jedan momak što vozi Hondu. I kad sam bio manji, kad sam gledao to, crvena boja, jedini crveni Haman auto u crtanom, ko dijete, znači to je to. Evo, naježi se. Bio je 1.3, on je po šasi 1.3, što je rijetko u Bosni uredan s papirima bio. Ubačen je, brate, 1.5 blok, D15 D6 i stavljena je glava od D16 D6. To se zove mini mi swap. Dobije se malo konja, Haman isto i konja i torka kao kod D16 D6, oni klasični. Dobio se, znači, VTEC, najljepša riječ po meni. Injektori su od B serije, stavljen malo, da malo više zrak ulazi, takozvani tuljan. Za dijelove je uvijek problem. Pošto je kod nas, zna se šta je, koliko je i zato je kod nas skuplje. Naprimjer, tržište u Americi, tamo može se i bolje stvari naći za manje para, zato je kod nas malo i zbog shippinga i zbog svega. U planu je, ako Bog da se stavi hlađenje bolje, znači imam kompletan i srednji i zadnji katalizator, flex pipe, sve imam, da se malo auto takozvano prodiše. Nakon toga, ako ne bude dosta, ima motora legendarnih K20, K24, ako me ne bude moglo zadovoljiti. Znači nemaš nekog granca, atmosfera je takva. Sa prijateljima ovdje iz Honda tima, Emir Teljanović, Čuza, znamo i sve. Tu smo prvi put na street race-u ove godine, ako Bog da, Sarajevo, brate. Znači ovo je bio Tarik Josić i Jovan Pavlović u stazi desno. To je 1.8 turbo, znači turbina je hibrid, potkovan je motor, znači kovani klipovi, klipnjače, ARP vici. Dobar motor, dobro sklopio i dosta para uložite u njega. Prijatelj Haris Burek i Elmedin Kapetan, on mi pomažu oko toga. Inače sam ne bi došao ni dokle da vam kažem, to jedan ne može raditi. Pa aktivno sam 3 godine. Aktivno 3 godina, već sam tu dugo godina, već pratim to. Ovo je prvi projekat, ovo je prvo. Treba truda, treba života. Jedna vožnja, onda praviš, druga vožnja, ponovo praviš, za treću ili. Radit ćemo mjenjač za iduću sezonu, ove smo godine radili motor, znači to 7 motora smo radili ove godine, za iduću godinu mjenjač drugi. Sad trenutno 13. BMW 36,
93. godište, motor je 2.8 turbo. Motor ima kovane klipove, tako da ima malo više od 2800 kubika, 2870 kubika. Trke na 402. Zato je pravljen, to volim i to ne zahteva da se totalno auto iseče, prepravi u sportski auto, u trkački auto, nego može i ovako da se vozi, da bude registrovan. Motor, zadnje merenje sa manjim turbom je imao 377 konja, sada ima veći turbo i brži je, pa se nadam da ima oko 450 konja. Ne, to mi je projekat koji radim već 10 godina. Ali je ono bio po fazama, kad stignem, odradim i tako. Nije bilo sa žurbom uopšte. Auto vozim, dođem na trke, trkam se, upalim ga i vratim se kući. Sam sve. Struju ima Megasport 3 i to sam isto radim. Auto će biti onoliko brz koliko ja budem umeo da ga napravim da bude brz. A danas ćemo probati klasu 12. Inače je bila klasa 13, sad sam se malo ubrzao pa ćemo da vidimo. Najbolje vreme auta je 12.2. Pa ovdje već 5 godina dolazim. Pa ok je staza, lep je predeo, lep je kraj, malo se provozamo. Iz Leposavića, sa Kosova. Iz Modrića dolazimo. Imamo neki 190 konja mašina, 50 konja nitra, nismo smjeli više da ne bi motor slučajno eksplodirao. Nije prvi projekt, od 2019. već imali smo Juga vozili, pa smo prešli na Smarta, mislimo da je lakše. Imao sam udes motociklom, pa više sam odustao od toga, pa sam prešao u auto. Klasu vozimo 14, inače 13.100 auto ide. Motor je od ZZR-a 1400 unutra. 800 kg imamo puno kila. Ne možemo spustiti kilažu, puno je težak. Tu smo se malo zajebali kad smo sklapali, ali nismo vagali. Jedno ako se krije laptop da šipuješ auto. Trebao si ti dole na styling. Danas se nalazimo ovdje u Mostaru, kao što se vidi iz priloženog, nismo u Živincama sigurno. 260 auta prijavljeni. Znači rekord postavljamo danas u Mostaru, jel tako? Ima mnogo brzi auta, a ima također i mnogo sporiji auta. Pokazat ćemo ovdje Smarta sada. Zeleni Smart sa širokim gumama. Ovo ovdje nos što piše, to znači da auto nosi. Znači nosi, zato su mu široke gume. Zašto stavljaju rad? Sad ću ti objasniti. Možda čovjek radi inox cijevi, razumiješ, pa reklamu opalio. Može biti da ga ojača, može biti 1000 razloga. Kako košta? Svi imaju po jedno sjedište, zašto vadi sve? Zašto? A bolje je pitanje zašto ne? Zato što im fali. Ukradu im, skinu ovdje da mogu da sjede i neko im ukrade. Logično. Neće. Vidi sad ovo. Ima. Nek dignu kredit jedno 20 milja i nek uzmu auto od 6.000. Imat će onda jedno auto 13 sekundi 14. A danas sam došao malo žen da izvedem, da ubijem vrijeme i da gledam malo ove trkače, tako. Koja ti je favorit marka vozila? Alfa. Alfa Romeo. Evo vidiš, ovdje piše. Samo trke znači, samo pojačavanje, znači radim to čipovanje profesionalno, evo radio sam kolegi, snimi kolegu da vidi kolegu.
Znači, jesi zadovoljan sa čipom? 100%. Audi Nije 100%, nego 200%, razumiješ? 200. Šta je prednost čipa toga ako neka želi da čipuje auto? Prednost čipa. Evo ovako, ukratko da objasnim. Ljudi kupe auto. Evo, na primjer, je kupio BMW, 258 konja, je li tako? 45. 204, nije imao ni dva modela različita. Znači, on ga navoza sa mjesec, dva i joj ka ne idem, ka naviku, razumiješ? I onda dođe kod mene, izbije DPF, ugasimo DPF, EGR, softverski, uradimo neki Stage 1, hoće Optimum, hoće Stage 1 plus, razumiješ? I onda opet mu se svidi auto. Za vrlo male pare, mislim, 400-500 maraka to se rješava. A gdje te možemo naći ako neko želi? Pa u Sarajevu, SPC Chip Tuning ima na Instagramu. Poznat kao Roma Kiki, mislim dosta ljudi zna Roma Kiki Alfu, ali sam je prodao nedavno iz razloga. Zašto? Zato što mjesečno treba ti 2000 da je održavaš. Razumiješ? Eto. I onda sam skonto sa svojom ženom zajedno u kući sjeo, pa reče čovječe ti nosiš sve pare iz kuće za Alfu. Ja onda skontam, vidi stvarno je uređena u pravu. I fino, jedan pik, raketica, izdvojeni artikli i noga burazera. I sad sam uzeo Turana, 7 sjedišta, familijarno auto, došao sam ovdje malo i njega sam prijavio, vozio sam 18 klasu. Mislim, solidno vrijeme za Turana, 7 sjedišta. Čipovan s DPF-om, znači. Eto, ukratko. Sad se prebacujemo na stazu gdje se zapravo i održavaju trke ubrzanja. Uspio sam snimiti neke sporije klase, a mislim da ove brže klase sam sve zabilježio, tako da uživajte u nastavku i adrenalinu koje nam staza donosi. Novac mijenjate za bonove. A vidi ima dosta akcije. Spravu koja se zove Dragi, koji koriste inače ovi takmičari. A kad polaze pratite semafor ako vidite. 20 godina. 20 godina street race-a u Bosni i Hercegovini. Anja Ječmenica u stazi lijevoj, Dalibor Božić u stazi. Smajlović, ko će biti bolji? Gledamo finale, odlučimo se, odlučimo! Svaka se, ajmo podrška! Gledamo finale! Klase 14 između Ivana Smajlovića i Aleksandra Đukanovića! Ispravan polazak, da vidimo šta će biti u vrhu. Za sada Đuka vodi, ali evo ide i lijeva traka se približava. Gledamo semafor, šta kaže semafor. Desna traka Đukanović,
Je li došlo? Nije došlo do probijanja, bravo! 36-2, lijeva traka, drugo mjesto. Sačuvaj. Igor Marincel i Tadija Tadić. Staza lijevo, red light. A staza desno. Ana Zagirović, vidimo obrzo njihova vremena. Konec lijevo, Hara, Mehić desno. Ima šoko za... A je, cime. Uze ga, Boga. Rađa Stanišić u staze lijevo. A nije, uzela. Vidimo, imamo i dama, znači... Red light, start line, drug. Every quick time, brother. Znači, Veko, Murat kao se on ide sam, njegov partner izgleda odustao. Ajde, vozi Veko, vozi! Ko želi da slika gdje su ovi fotografi, nek dođe odmah ovamo. Zamijenite, ali veze. Pehar za treće mjesto.
čestitam, eto ima i novčana nagrada, neka vas tu drugo mjesto je Ramovicu. Momci, gledajte ovamo. Evo ovaj, Može. Još nam je ostalo Opel. Adil i Slavović, treće mjesto. Samo malo. Adil i Slavović na treće mjesto, čestitamo. Ne znam, evo. Ajde sad kad su stali, jesu ovo pored. Ajde, ovako ide Vojo Jelušić i Suvan Trubić. Znači sad... Finale! Finale! Ajmo finale! Tadića! Će vidjeti od njima isto. Gledajte semafor. Evo je pobjedio Lučo. Vrijeme, je li probio? Nije. Staza lijevo 13.627, staza desno 13.066. Tadija prvi, Vojo Jelušić drugi, ipak je dobro s drugog mjesta, ajmo aplauz kad nađe. Fino čestitajte, sad kad nađe kad se vrati. 199 pobjedio, ajde vozi, prođi stazom 199, idi dalje, idi naprijed. Vozi, dobio super, vozi.
mjesta. Ajmo ljudi malo pljeska za finaliste. Ljubo Kuzmić i Slavan Petašević. Gledamo finale klase 12. Sloboda Fetošević, probio 11-8-1-1, Ljubo 12-0-5, bravo Ljubo! Knežević, ljudi finale najbrže klase, može jedan pljesak za naše najbrže finale, stavimo ljudi jedan pljesak, Žagić Za karbona na vrate, sviđa, sve karbonski. Ivo Đagić 9-2-9-5. Ovo je 9-403. Da vidimo njihovo vrijeme. Zadnji par vraćaju, jel? Vraćate vozilo nazad. Ajde, može. Resite ih tamo. Ajde. Emir lako da Kristijan stavlja, Emir je bio brži, a vrijeme je 11-120, traka 10, podržite. Semafora su krenuli.
Traka lijevo 11.220, desno 11.336. Siniša Nježić i Miroslav Mijajlović. Audi protiv BVA. Vi imate 5 sekundi. Idemo mi u sljedeći krug, gdje su obojica red light imali. Ajde odradimo se u finalu, ljudi. Složit ćemo, puno je ovdje vas. Nježić desno, ovaj lijevo. Ajmo gledamo finale, ljudi, finale. Klase 10. Maknite se, ljudi, da odradimo finalnu vožnju. Prvi, 102 drugi, 49 treći. Ovo je do sad bio, ja mislim, najposjećeniji događaj na trkama u Mostaru. Ako vam se svidio ovaj koncept videa, obavezno pišite u komentare, tako da i naredne godine posjetimo ovaj događaj i snimimo još bolje kadrove. Tuning klub Maksimum je osvojio par pehara, a možda i naredne godine se oprobamo na pisti u Mostaru, tako da obavezno pratite kanal. I na samom kraju apelovao bi samo da se ovaj prilaz u Mostar nekako riješi, s obzirom da se broj posjetilaca povećava iz godine u godinu i broj zainteresovanih i za styling i za street race je porastao, tako da je jako bilo dobro riješiti prilaz u ovoj stazi, s obzirom da se godinama nije ništa riješilo, a mislim da nije to neki problem. Došli smo do kraja još jedne Maksimum epizode. Ako vam se svidio ovaj serijal, preplatite se na kanal i ostanite u nastavku jer dolazi jako zanimljivog sadržaja na kanal. Vidimo se.